မောတိဘာမီထောဘတကေဒီနီပကမာလုတကိုလီတက်ကရီတုလေဘာခါတော့တာကေခုကေနာဒေါ်လီဆိုစခရီလာ leadership in the bible လေဂျီရောဘတ်ကလင်တန်ကွဲဝဲတော့ဝဲပကမာလုတကိုလီတက်ကရီတုနေလောအဆိုပခေယောတာဆူရေပတာဘယောပဆိုင်ပွဲတော့တာစီဘလကေနာလောတာမူအိုတော့တာကောတာခဲလောတာဖူဒါလေအိုတော့တာကောတာခဲလောတာဖူလေပလေတက်ကရီတုလီကရီတာဖူကရီတုအိုတော့တာကောတာခဲဆိုပလူဘာကွဲဘာတူလိုတော့ဘာဒီနေဝဲတေဖာလေတာကောတာခဲတေဖာပူကဘာအမွေဒီလေတော့ကမာလိုတော့ကစားကွာကေပွားဆွေကေပွားဖေတာနာပစီဘီကေနာထဲလေပွားရှုခရီမီခိုလောပါယောရေAmen. Li tegri tu lida pa kwe li ne mera so polu lo. Da we kwe da su yan church da potasa. Da le patasa ni we uro ta kota ke lo. Le kri tu pu ne lo. Di so si to be a kopyan ne aki wo ne no. Asadu te ne asadu chi ne. We bakado the problem of wisdom. Akopione pa yuda potir pani. Akopione paduera tato. Yo pa hili pujene paduera takute tawesene no. Asado luyone ne problems of divisions. Whether pani lomu lo palo the kota. Weta upo young church lo. Lomu lo palo the kota. Asado yene problems of tolerations of immorality. Parale shini ke apa mane no awayane tau pone witasu parashene no awitani ane away so polutena po asado huane ta swe through swe kamalo ta le ruote le padu papa no a lawsuit among believers no asado nuione problems about marriage no ta tita plo akobya ta kota ke asado kota sione ne doubtful practices problems of doubtful practices asado the scene no akapione ne atao mu tapita mate de pale o do akapione tag tatu kini takada no wazane tata di do ne no with asado to see ne problem of worship practices no akapione tabu toba to kasayo anya pune pale o do tata he do katota le pli closure he katota da jaga katota mo ko away worship ne to do order to do atuti la kapodi de khuda away ne problems of worship practices so to see liane problems about spiritual gifts no tata he no tata hini ni okudani aweda kwe bakado spiritual gifts and church growth no okado tao pota do to we li utabi spiritual gifts ni we you quick li pakan yo klolo we problems about spiritual gifts but no ni the tata he kala ka sene we so Peter Wagner te uchisi nuimi Robert Clinton ila awe kwe basakene awe te awe te kata kala kasene no the I started to see problems about resurrection no takota ke le bakado tanapo tagasata temutoke takota ke ti pare no akutani ane da society be Wayne ne we meta ten na porque takota kedi palo ole tau pulo no we church problems no individual problems no corporate problems no we say ne the tau pu takota ke pue takota ke corporate papa pudo the kota palomulo palo the kota ko no kota no ni bakwa sameta kota ke bana ka ba papulo kota the mother kota malo lechi lo pa ta de ni sa ne o we corporate problems la o we ta te ro ma
law palo the go that needing is away corporate problems and misatia tico ta u ta sene no was a tasukama nakama ya kala kasela no agudani ani da atatu ni mira a copy young church problems due to not immediate tau po tasa kona tau popo tapita ma tau mu tabu yo mayo tau mu te ke poa no away le tico menya away ta kota ke due to not immediate awo in lo away que shedina perché we di tegri tu in lo leadership lessons no kuna tamalu termione away biographical writings lo away pa plato bakado potaga taga ta umu no pay with leadership lessons because of example of confronting not typical leadership issues no away yene kuna jele ta umu talo tau popule tau mu talo away sene away da toda ke ta ke la kasila the leadership lesson chigara kind of complexity of leadership tale take ko kenani away betale abibu sakalo ta no awudani ne padu pa o tiko o tau mu o ta peta pra o ta se ta la o ta sukuma no away hudani the problems in Malaysia let's philosophical issues, moral issues, no, with a practical everyday issue, theological issue, conceptual issue, methodological issues of method. Na tao pune na ko mudile na method ni udile. Na kuda ne pakasato male patao popo, patado sudoble, da patado tikopwe, pata mazako dale tao punya yeri de ya palo dine lo tao po. Method ni kaba ora kopione promoter we ni kaba meta ni lo no kopione ni growing believer, baptized believer, mature believer, serving believer, sharing believer no always ni kopione na method na methodology always ni leadership is a complex no takota ke tatimita ta sukumu sukma mikamare away jene kamalo methodology mikamare away kama akuzani hani the complexity of leadership na mayo ala netu ita sana sida na sida de play klo away jene kelo ita kota ke da sopolione batulu yeta no kuza wete dale yugo tali ko ye play le uda tali atinyata tali tinyata sa tali kamato ta da ni di ko tali play globo takala takilore we ba ma sheki we tagi di pa no da takara me da giftedness la asari de sichi pedale de silvi me wita do mo ma wita ke me ke pota me pale si de telo ta mo pale hi nota do mo hi nota toto te ke ta we sene o kele no takatulu play klo takatulu we klo takatu kuti takatu tasa no akobia pale kwata mo kwata toto te ke di sa ya ne o we sene sa de sichi sa de silu sene we pa plato da le giftedness di na ta hi o to ne no ko do tu lo na sa le ta kui le ta so ta do ke te ne ko da we te ta kui lo no yo ko to da le play klo me te ke ta do ta na mi ma ni ti ka se ko te da ye ta kui mi to ko da ne ne so polio te da le ta hi klani ni we ni ta adu ke te ni na ba chou che da na do tu lo na sa di ta hi to do ke te ni ko ba mi da ta kui lo ko ne da bro ko re pa lo pa di me ta pu ko da re so ko mo du lo sa le psinya ta ti pa na pa ta ti pa kleta age ke ta ba sa ta ri do ke te ni o da ta kui lo no ta kui mi to hu da pa ma ta ko ta ti ba ta kui mi to na ma ta ko ta ta mu o se ko ba ko da ne da ta kamata ko pasakin le ta kui ko da pa kamata ko di ni sa ya no ke we ne giftedness no yesi ka ne mera stewardship model ya ne apabia taleo o dona na ka ba kle ke
ke ni to akap pyo ne ka do tho tatala chitala yetala tatala khulo de ta le o do na tatala bo ne tu we stewardship model le resource nyam le biblical leadership model ne weda akap pyo ne intersexual model na ka ba thu ba ne ba thu ba le pa na ke khu ken la lo na ka she ke pa mo tu na ta thu ka pha nya bu loအခုတည်းက biblical leadership model ညာ intersexual model stewardship model servants model နဲ့ကတာပေါ်ဝိမှာ shepherd model harvest model အဝေးစကနေ J Robert Clinton Taylor အဝေး biblical leadership model နော်အဝေး leadership emergence theory the leadership in the Bible နော်အဝေး book 1 book 2အဝေးတဘီယောနေမြဲ book 3နဲ့နော် book 3 book 2ရောက်ပြီအဝေးတဲအခုတည်းကနေ leadership model နော် the Achaean in the leadership lessons Lukarikane leadership style on the pe apukui on the Pamalubi leadership style highly directive style no directive style highly non-directive style now a style in it according to highly directed style on the apostolic journey or highly directed according to the particular say let's look at menya that mokolo or highly directed style according to Kenya now with Asulo Marabom or highly directed style this is kind of directed style directed and necklace Maui the according to highly non-directed style on the highly directed style on the way on the father initiator ways in the directed style the highly non-directed style the servants model in the way highly non-directed style no with the leadership style in the where the pay not directed style the father for already neda the ten away my way no but again the ulinata somjete danela the martin the multi away highly directed style no the leadership lesson let's see the kind of servants leadership model leaders lead by serving and leaders serve by leading talina keku kenani de akona ba mata kita po mata kita po tamare papa na di dugle kansia dagle kausia wan mana sunse tame no na ko ba share po mo koplo na taketa kita po akobia na ma balance yo tati pa ini lo we the lessons kukarakane mera discipline lo akai ne de sopolu ne atako li yosible no basa but discipline that the ta umu ta sita kato ta pita makele kesino is a finishing well few leaders finish well kuna sasala ma wira the way the finishing well nakama wira nakama discipline that okay na sana kato na ta ruido yuan na ta pali sosi na ta magi mabli master ta is by kela kasini way nakama discipline that ine lo the nukarika ne mera structure ne away ne ta upu ne kaba udo aki awo le akatu towe akapya chura sama tati ro kai ni oro structure hutani ta upu ne kaba udo structure no a structure givenness of the local church have leaders understand no dina ta hi utuni no naka tuo naka sukao naka madu tho la ta upu ne no ke udane ro lisosi to be ni oro ta ko ta ke aji lo ya lisosi ta sadu la we de oro basa leadership lessons ne we hiri ka we da nui kha lo na structure da ne le na ta bu ta ba structure no na ka ma oro akapya de na ta karo pitako matako the leadership structure worship structure no service no structures in it always can be that deep
tabak saya tu ni to model je kebeta agi kita waya ni meli te kritu wetu lupa lo mo saya sui ki pue ku di kuno ada ki khiwa ta sui pasal sia possible ke na lo tau pu do ta ko ta ke lo so polu weda leti we lo tu lu tau pu ti pa do ko sa tho we tu ni lo we ko sa tho si ko pue da ti pa sa je tau pu ta ko ta ke ti pa pu your personal life your structural organization problems ti pa ta ke le ni ke saya kita tanya le na lo na ko do pa na ka masu pa na ka ne lu pa tu lu ke pa kita na ke le possible ke na tele pa shi krimi holo pa yo amen.